फकिराग्राम पुलिस थानायाव गुलजार हुसेननि हेंथायै कक्राझार जिल्ला AIUDF नि आफादगिरि आनवार हुसेना गसर थिसनबाय। बोहैथि दाननि थांनाय 11 खालार बुधबार खालि गुलजार हुसेना फकिराग्रामनि मोनसे रायजोआरि मेलाव कक्राझार जिल्ला AIUDF नि आफादगिरि आनवार हुसेना थांनाय BTC बिसायख'थियाव फकिराग्राम बियाबाव AIUDF नि बिजाथि महरै गेलेनायाव BJP हानजाजों सोमोन्दो थानायनि थाखाय जेननो गोनां जादोंमोन होनना बिबुंथि लाखिदोंमोन। गुलजार हुसेना बेबायदि नंखाय बाथ्रा फोसावनायनि सायाव कक्राझार जिल्ला AIUDF नि आफादगिरि आनवार हुसेना 24 घन्टानि गेजेराव फोरमान होनो दाबि खालामदोंमोन। नाथाय थिखानाय 24 घन्टा समा बारलांनायनि उनावबो गुलजार हुसेना जेबो फोरमान होनो हायाखै, जायनि जाउनाव कक्राझार जिल्ला AIUDF नि आफादगिरि आनवार हुसेना 14 जुन सनिबार अदेबानि मैया मोनाबिलि समाव गुलजार हुसेननि हेंथायै फकिराग्राम थानायाव गसर थिसनो। गुलजार हुसेननि हेंथायै गसर थिसननाय समाव कक्राझार जिल्ला AIUDF नि आफादगिरि आनवार हुसेनजों लोगोसे हानजानि गोबां दैदेनगिरि मावथि सोद्रोमाफोरा बाहागो लादोंमोन। गुबुन फारसेथिं गुलजार हुसेननि हेंथायै गसर थिसननायनि सोमोन्दै कक्राझार जिल्ला AIUDF नि आफादगिरि आनवार हुसेना खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि फोरमायो। মানে যোৱা 11 তাৰিখে ফকিৰাম পুৰাণ বাজাৰত মোৰ নামত কিছুমান মিছা অভিযোগ দিছে, ৰাজহুৱাভাৱে অভিযোগ কৰিছে। তো গুলজাৰ হুছেন নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে তো গোটেই গুলজাৰ হুছেনক মই 24 ঘণ্টা সীমা বান্ধি দিছিলোঁ। 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি কোনো তথ্য থাকে তো তথ্যটো ফাদিল কৰিব কৈছিলোঁ, প্লাছ ৰাজহুৱাভাৱে কৰিব যে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি মই ৰাজহুৱা কৰিব কৈছিলোঁ। কিন্তু 24 ঘণ্টা পাৰ হৈ গ'ল, কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো তথ্য ফাদিল কৰিব নোৱাৰিলে। তো গতিকে এইটো বহুত মিছা কথা এটা মোৰ নামত এটা এলিগেশ্যন লগাইছে। তো গতিকে মোৰ আজিৰ ডেটত বহুত মান সন্মানৰ ক্ষতি হৈছে। সেইকাৰণে আজি মই ফকিৰাম থানাত গুলজাৰ হুছেনৰ নামত গোচৰ কৰিলোঁ। পৰৱৰ্তী টাইমত মই মানহানি কেছ কৰিম, কাৰণ আমাৰ দলীয়ভাৱে এইটো আলাপ আলোচনা কৰি আমাৰ কোকৰাঝাৰ জিলা সমিতি তথা আমি কেন্দ্ৰীয় সমিতি আমাৰ BTC ইনচাৰ্জ সকলৰ লগ আলাপ আলোচনা কৰি আমি নিশ্চয় ইয়াৰ পিছে আমি মানহানি কেছ গোচৰ কৰিম।